ишканага деле келип алып бакырып ырдайм анан. Так. Ушу өкмөт иштебейт дегенди качан токтотосуңар билбейм да. Мына өкмөт иштебей жатыптыр го. Мына мен паспорт столдун начальниги болуп келгениме 3 күндүн жүзү болду. 3 күндөн бери мына кол коюп атам, элдин баары эле паспортду алып атат. Өкмөт бар экен, мынакей жакында паспортто жабай аябай көйгөйлүү маселе чыкты го. Улуту деген жерине улутун жазыш керекпи же жазбаш керекпи деп. Мына өкмөт иштеп аткан экен, оңой эле демократиянын жолу менен чечип койду. Демократический кылып чечкенде дагы. Каалаган адам келип жаздырып кетет, каалаган адам келип жаздырбай кетет. İşte atabыз, Кудайга шүкүр, алып атат элдер. Дагы келип алып, иштебейт. Ооба да. Эмнеге? Так, бүгүн деген чогуу кетебиз эми кое тургула эми. Ооба да. числоган чогулуп кетти. Качан чыгасың? Кандай жарым саатта чыгат 30 секундта чыгам. Эмнеге? Кол койдуруш оңой эле го. Менин атам паспорт столдун начальниги болуп шайланды го, билбейсиңби? Кол койдурам мындай эмне кылып чыгам эмне? Тургула тоого чогуу кетебиз. Ата кандайсыз? Жакшысызбы ата? Иштериңиз жакшыбы? Жаңы жумушта кыйналбай атасызбы? Ата, баягы сиз айткан документтерди баардыгын толтуруп келдим да. Анан кийин акырына келгенде сиздин колуңуз дагы кире экен бул жергечи. Ошого мындай кол коюп берип койсоңуз мен балдардан кеч калып атам да ата. Кандай? Мындай. Чыгышке. Эмнеге бирөө барбы? Эч ким жок. Бул жер үйбү же мекемеби? Мекеме? Анан эмне үйдө жүргөндө кайра аталайсың? Анан жумушта болгондон кийин мен аксакал болом. Аксакал? Коюңчу ата, эл уксам эмне дейт ата, коюңчу. Өзүнүн атасын өзү аксакал деп алып туруп анан чоң атам уксам эмне дейт ата. Мен турсам балам аксакал болуп алыптыр деп сизге. Айланайын. Эл укса наоборот уят. Ата бала келип алып паспорт столду ээлеп алыптыр дебейби анан? Жок ата, өзүңүз иштей бериң паспорт столду. Кокус мен президент болуп калсам анда кантет? Ошондо жакшы болот. Жакшы болот дейт нарака. Чыгышке. Как жана кыргыздын жараны катары, жарандык паспорт алып аткан катары келип, мамиле кыл менен. Уруксат баксакал деп. Бар, чык. Ата. Чык. Ата, неме да мындай кол коюп берип койсоңуз кетип калат элем да. Ой, чык, Чык, кандай тарбия көрбөгөн баласың? Чык. Атам тарбия бербесе керек да. Атаң тарбия берген, сен укпаган болушуң керек. Чык. Атам өз үйгө келсе тарбия берет. Айланай, кандай кайым айтышасың? Чыкка түшүнбөсөң чыгыпчы. Ата эме мындай кол коюп. Ой, чык. Сөз милиция чакырыш керек беми? Так. Бул биринчи маселе. Ата, мен Каныбекмин. Каныбек болсоң мен не кылайын? Тааныбайм сени. Тааныбайсызбы? Чык. Жерден кире берейинби? Жаман той кызды го мына. Жети көчө нар жактан келчи мага десе. Эме Тык. Гир. Кыч, тарак. О, мең менен куруп кал, Сен эшикти ачканың менен кыч деп, кайра сыртта калып туруп тарак деп жаап койгонуң менен. Билбейм, эшигиңизди таппай койдум кыскасы. Таппай койдум. Жанагы ассалам алейкум ата аксакал. Мына болот экен го. Ва алейкум ассалам ука. Жанагы документтер толтуруп келдим. Анан кийин кол коюп берип койсоңуз, сиз акырында сиздин колуңуз керек экен да ушул жерге. Керек, текшеребиз. Ат элеңин документтердин серокопиясы бар экен. Бар. Нике кагазы бул да бар экен. Бар экен. Так, өзүңүн күбөлүгүң бар экен. Так, мындай кылабыз. Атың ким сенин? Билесиз го, Мен каяктан билейин, атыңды. Эртемен эле патинкеме алып берип кой дедиңиз го. Патинке атың.
Qanibek da hem bilesiz ko hem. Qanibek mi? Sen dokument alıp atasın, tekşerişim gerek de. Qanibek, buna tuğra Qanibek eken atın. Familan kim? Hem aşırı birdiniz de siz hem. Okşoş koy ko'zdik. Yo'lanay, ne qanday bolasың sen? O'xshashlar ko'p da. Razıkov. O'shantib aytmaysizmi? Razıkov, tuğra Razıkov eken. Tak, ulutun kim? Tacik. Tajik bu ulutun. Atam Tacik da. Ancha dele atang tajik emas bo'lish kerak. Jo, atam Tacik, apam Mitis. Apang mitismi? Men o'shanda tatarmın da. Tatarsınmı? Normalniy ekan. Normalniy tatarsınmı? Men bilmaydim ki. Tatarmın da. Tatar ekensin da. Ulutu degen жерine tatar dep tas. Qayaqta tatar, aylana Qırgızmın da. Qırgızcha süylep atam go. Aylanay, ne? Mine qıyqırasınmı? Qırgızmın dep. Ya hazır degen Qırgızchani tak süylep Qırgız emesler var. Qırgızchani takır bilbegen Qırgızlar var. Oy, Qırgızchani bilgen Qırgız elemin. Mına özüңүз мага айткансыз го. Ey, sen Qırgızsın, Qırgız bolup төрөлдүң. Кайсыл жерге барбагын, мен Qırgızмын деп башыңы бийик көтөрүп жүр деп айткансыз магачы. Менби. Так. Ey, bir ырды мага жаттаткансыз да, жечи. Угуп туруңуз, азыр окуп беришим мүмкүн ошолорду. Мен Qırgızмын. Мен Qırgızмын, урпагымын Манастын, миллиондогон ыр сабында айтылган, ис калтырып дүйнө жүзүн кыдырып, кылымдардын тарых жүгүн артынган, мен Qırgızмын, урпагымын Манастын. Рахмат. После пожарем, ого. Молодец. Аябай атаң патриот экен. Жакшы үйрөтүптүр. Анча делемес. Так, ошондо улуту деген жерин эмне деп жазайын? Мен азыр Алишер Науайдын ырын окуган жокмун, а? Менем сен кимдин ырын окуганын мен каяктан билейин? Qırgız dedim, azır Qırgız деп жазсам. Qırgız деп жазасыңбы? Айлана Qırgız деп жазасыз да. Болду, ошону эле айтып кой да, Qırgız деп жазасыз деп эле кой, болду. Түшүндүм. Qırgız деп жазышым үчүн сен өкмөткө 20 000 сом акча беришиң керек да. Билесиңби? Qırgız болгон келбей калат го айлана, эне. Өкмөткө 20 000 сом төлөп Qırgız болуп. Коюңчу, мында боло турган нерсени айтсаңыз кичине. Не, 20 000 жок Qırgызсыңбы? 20 000 бар го, просто атам бербейт да. Атам жаман ичитар. Өзүң табышың керек да. Коюң, башка варианттарын карап көрүңүзчү. Ушунча жыл чогуу жашаган адам катары. Мындан кийин дагы башка жерде бетме бет келип каларбыз эми. Кийин көрүшкөндө дагы мындай ысык бурак болуп кичине кеңем адам катары кең. Так, мындай кылайлычы анда. 10 000 сом акча бер. Онча эме эле Qırgız эмес деп жазып берип койбойм анда. Niye öyle urkulgan sayılana yani? Yemin estettin ya. Ulutun kim dese, onca bile Qırgız emez mi? Onca bulutugan dersen açsanız ya. Onca bile Qırgız emez. 10 000 som. Onca bile Qırgız emez. Ya ukan kulağa dele uyattım. Onca bile Qırgız. Onca bile. Ya вообще-то men şu manga tura geletken özüçü. Onça bile Qırgız emez ha? Menam özü gökte oylanıp kalaman da, ben Qırgızmamı, Qırgızmasmamı depçi. Oşnalarıma sorayım, Qırgızmamı desem, Qırgızstan deydi. Gapinge cevap verirsem, melli özü ya deydi. Mana şu gaplarda özüm aşetta, siz bilen özü halk olaydı özüm özü, dada. Nima deyapsan oğlum? Ya başta aylandırıp arkamda söz menen süyle vermeçey. Sağa koşulup tilim erçip ketip kalıp atat.
Aylanaylı. Başka varyantlarını karab görün ya, 10.000 so'm dele. 10.000 so'ming yok mu? Özü 10.000 so'm aldı. Ne onu alıp alın siz? Yok. Yok bolsa anda Ulutu degen жерine eşlik edip жазып бербейм. Жүрөр. Ya ulutu çok adam bolçu öyle. Ne? İttin dele dokumenti var go. Emmi ne kıl дейсиң, ne kıl дейсиң? Мынакей, көрдүң бө? Өкмөт иштебейт дейсиң. Өкмөт сага окшогон акчасы жокторду эле өзүнчө эсеп калган, Акчасы жокторго мына мисалы үчүн сага 20.000 сом акча берет өкмөт. Мына Улуту деген жерине, мен кыргызды тааныбайм деп жазып берип койбоймунбу? Өкмөт 20.000 сага берет. Улуту деген жер. Özü pasport köptele gerek yok adamga. Bilmem. Bu pasport prava öyle tural. Günde çuvalı bile görüngөнгө көрсөтө бергиде. Аласын үйдө турат. Же шайлоого катышпагандан кийин муну менен. Анда мындай кылбайлыбы? Өкмөт мага 30.000 сом акча төлөп берсин. Улуту деген жерине мен кыргызды вообще көргөн эмесмин деп жазып бербейсизби? Боло майлы сен не десең ошол. Акча керек азыр. Öğret дагы. Акча керек. Мен улуттун көргөн эмесмин. Ал жери көптөлө рол ойнобойт да. Жакшы болбоду мына. Эрскеге алып барам берет, а? Эрскеге алып барасың, сразу берет. Жакшы болду мына ушуну. Бала, бере коесуң. Так, апаң келди жумуштан? Ооба. Обедке тамак-самак жасадыбы? Жасаган? Айтып кой, апаң мага тамак берип жүрсүнчү. Алып кеп берип кой. Апам тамакты кылган болсо атама кылды, аксакал сизге кылган жок. Айланай, мен түшүнбөй калдым балам сени. Кандай? Түшүнбөй калдым балам. Бала? Мен балаңыз болсом үйдө балаңызмын да, бул жерде мен сизге үйкө болом, братан. Айланай, чуркап барып 200 метр жер, чуркап ок атап кеп берип койсоң, мен сизди тааныбайт экенмин. Сиз мен апама асырлаң акса. Бала. Айланай, мен как балам катар сага мамиле кылып атам. Бирөөнүн баласын балам дегенге кандай оозуңуз бар дакса? Мен өзүмдүн эле баламы бала деп атам, Сиздин улутуңуз ким? Кыргызды Айланай. Кыргыз эмес. Мен өзүм сени кыргызсың деп тарбиялагам, кыргызчаларды үйрөткөм. Эмне деп? Мен кыргызмын, урпагымын Манастын деп мени үйрөткөн аны. Алыр андай эмес. Кандай? Мен кыргызман, урпагыман Манастын. бала. Şu biraz şesini işleyin desen ele, uşunta kalışat. Йо. Здорово, брат Кондрат. Ança dele здорово емес. Как дела? Жақшы. Чё сидим, бродим, дродим. Ана міне тұрып алайын бұл. Здесь паспорт стол, да? Кирип келіп атқаныңда не деп жазылып тұрып тұр? Я не читал. Парк деп жазып қойып отырып ақыры. Билуем, братан. Паспорт стол да. Чё, братан, қиқырбай. Нормально. Паспорт стол. Паспорт керек. Чоң отам жөнөттү да. Если чё. Чоң отаң жөнөткөн болсо туура жөнөттүр. Сага паспорт керек. Элдин баарына керек. Документиң барбы? Мына бар. Такпы бары? Так. Нак. Муну ондай турбайбы? Так, документиң текшерип көрөт. Так. Улутуң ким? Чё? Улутуң ким? Чё за улут? Айланай, чё за улут дейсиң бе? Ар бир адамда улут деген болот, Адамда эмес, жаныбарларда деле улут бар. Мына мисалы үчүн бульдогду, бульдог. Братан, мага по. Бала. По барабану деп жазып кой. Майым бола берет, братан. Давай, бул. Сага по барабаны болсо, мага тим болуп по барабаны. Давай. Жүрө бер. По барабаны болуп. Мынакей. Ме. Рахмат, братан. Иди пошел. Кафе-сафе де, да? Ой, иди гуляй. Тимеле келип алып. Честно. Ассаламу алейкум. Келиңиз аксакал, келиңиз. Жакшы. Ва алейкум ассалам. Паспорт столу шер беке? Ушул жер. Очередь бу? Очередь эмес, кирип келдиңиз, очередь жок эле.
Ha bir. Начальник var mı ekan? Var mı начальнигing? Начальнигim men de aksakal mına men. Ha sen? Men. Tura tak. Oğatan çalkan get ölgüne tam. Çalkala canım, men de deydi. Elge şovuzlara öyrek bolsaң, canın arqada emesken akmak. Ne oldu aksakal ançalık настроение oldu? Tırtağına tanıdayın, taramış. Canınan katurak bir jügürüp ötketse grip bolup kala turgan akıbalan var eken şamalına. Tamam. Men deydi. Baldardı pasport alıp geldi dep jönötsöm, birösü Ulutu degen жерine men Kırgızdı tanıbayım dep jazdırıp barıptır. Birösü nerge Ulutu degen жерge barabanı dep jazdırıp altıptır. Şu barabanın ayrı başına giygizip koyamazdır ha. Unutan ne olur. Mine şu Ulutu degen жерge Kırgız dep жазganda namıstanıp kaldın araba. Yok aksakal. Uyalıp kaldın mı? Yok. Kayaktan bulasın sen özü? Men mi? O Toqtoğuldan. Toqtoğuldan deydi tanrı, Toqtoğuldan deydi. Sende tuğan uruk bir kolu qoңşu degen var mı? Senin bir koyay kılgan, koyayının ayın bizde uyat kılıp otasın koy. Kırgızın anday yerine şek keldirip degen adam var mı sende? Ya. Ne oldu aksakal ançalık настроение oldu? Mine Kırgız dep жазganda namıstanıp kaldыңар, uyalıp kaldыңар bu. Şu sağa okşoğonlar jok kılıp otat Kırgızdı. Tanrı azrayın, Ulutu degen жерге Kırgız dep жазбаш керек, жазış керек. Bir karandaşlarının uçu gidet koşuğu. Ne kılış gereken aksakal? Ne Kırgız dep жазış kıyın bolup kaldı bu sağa. Men özüm oylap tapkan jokmun deyim. Ana? Bizde degen hökmöt degen bar da. Kanday? Hökmöt. Mini olgun hökmöt siler. Bu hökmöt. Hökmöt. Hökmöt ben de kaysı hökmöt. Biz kaysı hökmöttük ama senin ayın ne? Hökmöt dedi ta. Egemendi olgunuzga 25 yıl oluptur. 25 yılda 29 hökmöt almıştır akmağa ta. Ayılan ayın aksakal men hökmöt. Muno Babur tiyatrda tanıganıma 18 yıl oldu. 18 yıldan beri Memrican Karaoğlu şehirde. Siledin hökmötünger mine şu Memricançalık işte elbette o. Ben bilmem aksakal hökmöt. Hökmöt degendi biz karabayız deyim aksakal. Hökmötü degen tigi jogorku kengeş degen bar. Kengeşiňiz. Aksakal. Kengeşiňe keng. Oşo kengeş kolga jürüp uçuşpay jüret ama. Ama oşo kengeş degenin koluma tuship kalsam öpközün üzüm oşo kengeş degen. Men bilmem deyim aksakal. Kayakta jürüt oşo kengeş degen balaň özü. Bilmem aksakal. Jogorku kengeşde. Şaylığının altında gelgende, doğuş alğanı gelgende, jönele aynan ayın, kolunuzdan öpküdey olasıňar go. Jönele uşunday oda, ataňy tiriltip berem degen geçeyin baratta bular. Anı kılganga bolma, jo variantı var da öyle jönele. Ayerge barıp algandan ele boldu. Bundan başka işiňe jok bu kıla turgan. Hem aksakal, jogorku kengeşdelem nol, konstitusiýan jolu menen karabatsa gerek. Kaysı konstitusiya? Konstitusiyaňar jogolup ketip tappay jürseňer kaysı konstitusiya? Sere kopyası. Bu mini olgun silerdin konstitusiya, mini olgun konstitusiya silerdiki. Silerdin konstitusiya qaraganda mekteptin rastaniyası turuktu bolup kaldı oynanayın. Çine men estartkanı mektepki barganda barlı şu mekteptin rastaniyası. Matematika, Kırgız til, Kırgızda da veya Orus til, Orus'a da. Oşu boyunca geleydi at mekteptin rastaniyası. Silerdiki tüş köçeğin bir konstitusiya, tüşten keyin bir konstitusiya. Referendum ötkörüş gerek, konstitusiya özgörtü girgis gerek, kokuy dep aldın jüreğin qarmap kalağına çeyin jüresin. Kokuy referendum ötkörüş gerek, konstitusiya özgörtü girgizbesek bolboydu. Men buna aytıp otam, buna erkekçe aytıp, buna erkekmin mi? Biz oňolabız bu bir başka mamleketke okşap ösüp önügüp başka mamleketke okşap bay mamleketin katarına koşulabız bu. Silerden kimiňer erkek, kimiňer uraç ekenini kütügör alaňardy tükde otural o şerde. Kimisi erkek bolup ketdi bulardan da. Jaz mine erge.
Hem жазsam жазайын ақсақал. Ulutu degen жерге çoğun kılıp jaz. Жазам Çoğun ақсақал. kılıp Kırgız dep жазgın. Tak. Sen Kırgız bolup жүргөндөн намыстансаң, men Kırgız ekenim mene men sıymıktanam. Kançası Kırgız bola alбай жүрөт әлі. Жаз. Hem жазам ақсақал. Қырғыз деп жазышым үшін 20 000 сом ақша беришиңиз керек ақсақал. Мага. Kança? 20 000. O qaravaşыңы жегерлер, қаравашыңар жегерлер, қаравашыңарды жеп қалғыла. Үйіңөр күйіп кетсе екен, үйіңөр. Ем мені үйіңөр үшін, бала чақаңар сыртта ойнап атып, сен үйіңде жатқанда күйіп кетсе екен үшін. Tamam. Şu Kırgız dep жазғанды 20 000'ge bağlap қалғансың. Жана ап келіп берді балаға. Ап келіп берді ғой жана. Ой, аны көрдік, алып келдір. 5 000 сом жетпейді, ошон үчүн жазбай турабыз. 5 000 сом бериңиз, мен сразу жазам. 15 000 екен? 15 000 екен. Жоқ bu. Жоқ, бериңиz. Берем. Korkma, берем. Men үйümü satıp olsayım berem. Бериңиz. Men үйümü satıp, үйümüz giyimimi satıp olsayım berem şu. Берсеңиз эле сразу жаза калам. Men үйü жоқ, köşede kalsam da Kırgız dep жаздырам. Бериңиz, жазам. Men екі этаж үйді салып алып içinde ni dom ni ol ança деле Kırgız emes bolup oturgandan göre. Men үйü жоқ bolsa dağı köşede satı baş götürüp Kırgız bolup jüramin. Бериңиz ақсақал. Yaz. Aytdım mı? Giyimim yok olsa da Kırgız dep жаздырам. Men eştegem kalbay kalsa satıp bar joğun satıp bolsam milyard berip bolsa da Kırgız dep жаздырам. Бериңиz ақсақал, мен жазам. Men köşede kıçırap giyinip alıp ança dile Kırgız emes bolgandan göre köşede golu jursam başta götürüp dengel Kırgız bolup jüram men. Mına ke. Jetpeyat abi? Жетпейт ата. Ma, bunu al, jetpeyat. Ma. Ma aytdım men Mına. Mına ke, ma. Men aytdım şu köşede jılаңaç kalsam da Kırgız dep жаздырам. Жаз. Ой, ақсақал. Mına ke, jetpegen oşonu koşup koy. Эми ушул чапан менен калпак канча? 1000 сом болот дейм, аш барса. 4 000 жетпейт ата. Kanday? 1000 сом. Ha kalpak 500 so'mga alap kaldın bu. Kepkamenen yüzden kalpakın bilesin be. Kalpak 500 so'mmiş. Ha Norka'tı maktı jönler Norka dep 25 000 alıp giyesin bu. Kalpak sağa 500 so'm bolup kaldı bu. Şu kalpaktın kadırı barkındağı siler getir odasına rakmaktar. Kalpaktı baniyaga giyip alıp satken jönler. Şimdi baniyada kalpaksan jüröt. Baniyaga var kalıp parga girsen oturat şerde güye koşular doyulup cip-cilаңaç bolup kalpak giyip alışı o şerde. Pardan çıkıp muzda koyup kalmasında kalpakta alıp göçüğüne koyup alıp satken anı jönele. Oşo ömürü kalpak giyip jürüp miyenge ısık ötüp suuk ötken üçün bu başka tiyse maylı şu arkaga tiybeş gerek eken de kalpaktı göçüğüne koyup. Men uşu jaşka gelip uşuncha yıldan beri baniyada şilapaçan jürgön oruslu je toputan jürgön özbekti görülekmi kalıp? Tamam ozuray. Baniyada Çornikas'ta tuğulganın ötkörüşetken akmaktar baniyada. Hem barıp kudanı da baniyada toskul emi. Etmişip kaldır kudaga uça tart alırsa parga tart da o şehirde oturalanan var. Kudağıydın giyitin giysip kalsa duşka girdi arkasından giyitin götürüp alıp. Güye koştular basayından çakalsa birden kalpak giysip kaldı o şeyde turgular. Jaz. Жетпейт ата ақсақал, жазам. Ma jetpesem bunu onu al ma. Ma jetpesem buna. Jetet boldu şundan jetet. Hem Jaz ақсақал. çoğun kılıp jaz Kırgızda. Жетпейт. 2000 сомдой ақша жетпейт ата дагы. Ha bu da Жетпейт. Ya ma ne? Ей, ақсақал. Ей, ақсақал. Ma. Bunun bir canı sen giyesin, bir canı kengeş giyet. Ma. Tamam. Men aytdım mı? Men giyimi yok, jılаңaç kalsam da Kırgız dep жаздырам. Jaz. Эми ақсақал, жетпейт ата бир 300 сом.
Aldaca. Gel. Pınar Kurbanaliyev ağabey. 90-60-90. Kelingizler, hamdamese qayradan ele konsertimizni ulantib, albatta Pınar ağabeyni tug'ilgan kuni bilan qutlaqtab kelgan uşul ağabeyning eng yaqin inilarining biri Qudul jana ırçı alparuvchi Tamada sizlerden şаңды qo'lchangizlar bilan sahnaga Qanat Shanayevni chaqirib olamiz. Рахмат. Кутман кечиңиздер менен урматтуу күлкү ишкыбоздар, Кудай насип этип, Тынар акебиздин дагы бир күлкү кечесине күбө болуп отурасыздар. Туулган күнү чисти бүгүн экен. Ар жылы ушу туулган күнүн куттуктайт элек. Бунусунда жөн эле келдик, курук болсо дагы. Чапанга уже размерге туура келбей калды бул киши. Чапан жабы берип 39га чыкты, Кудай кааласа 39га чыкты деп эч ким айтпайт эже, Тынар акени 39га чыкты деп эч ким айтпайт. Бул кишини көргөндөр 39га эмес, 59га же 69га чыкты деп ойлойт бул. Тынар акеге бирөө келиптир, шакирт болуп, Тынар аке шакирт болоюн дедим эле десем, мейли дептир. Мына 1000 сомду 65ке чыккан апам берди, атай ниет кылып, ушуну алып коет кес десе, мага шакирт болуш үчүн акчанын кереги жок десе, албайтмыш да, жакшы адам болуп. Меңиз алып коюң десе, албайм. Анда мындай кылайлы, жарым сааттан бери тартышып атабыз, 500 сомду алайын. Апаң бергениң үчүн 500 сомду эшикке чыктагы ким биринчи алдыган чыккан адамга менин атыман берип кой, сооп болот десе болуптур деп эшикке чыгып 500 сомду кармап турса, алдынан бир жакшынакай кыз келиптир да. Палакатам ошо малда келиптир да. Ма дептир, салам баламы жок эле. Ал кызда канча? 500 сом. 500 сом болбойт, 1000 сом болот дейтмиш анысы. Тынар ака айтты го 500 сом болот десе, Тынар постоянно клиент, сени биринчи жолу көрүп атам дейт. Өз жокташып алайын эми. Күлкү концертке постоянно ушу көрүнүктүү адамдар келет да, постоянно таанып деле каласың. Дайым ушу жерге чыкканыбызда сиздерди көрөбүз да, месталарыңыздардан бери айрыкча. Анан баракалуу апалар көп келет, көз тийбесин. Эжелер, аялдар көбүрөөк. Уулду болгондор барбы жакын арада? Кече роддомдо болгон окуя, бир экебиз роддомго барыптыр дейм, кызды болгон экен, же балалуу болгон иш кылып роддомго барып, ичине ичип алган, телефон чалса албайтмыш аялыначы. Роддомдун астына келип алып кыйкырып атат экен. Аялдын аты ошондой экен да. Аялы бечара эми эле төрөгөн, врачтар турба десе болбой эптеп кроваттарды кармап, айнектин түбүнө келип, "Не болду? Төрөдүм." "Не? Кыз төрөдүм." Дагы кызбы? Кыз бешинчиси кыздын атайы жерге отуруп алып талпайып, дагы кыз. Тойгансың кай. Ул төрөсөң өлөсүң. Мага да бир туяк калтырып жерге отуруп алган экен аялы. Ана күнөөсүңдө. Талпайып закка көбүрөөк отурсаң кыз төрөбөй, энең төрөймөн анан. Зактан көрө тайланайын. Кудайдан го, аны эч ким билбейт. Залда өзгөндүктөр барбы? Рахмат. Биякта жакында бир клип тарттык эле, өзгөндүк кыз деген сөзү оны Расул Маматкулов акебизге таандык. Ошону да берейин, себеби убакыт албайм. Биякта дагы бир номер даяр экен, өзгөндүк кыз деген ыр маэстро болсун. Чыдабай кеткендер мен жакты. Bir gelip dedin sulu, özgömesi sözün kutum dedin sulu. Özgön çakan bir gelip dedin sulu, özgömesi
sözün tutam dedin sulu. Hey, oy ay, özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi öptüdünüz. Özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi örtüdünüz. Örtüdünüz ay, örtüdünüz. Mayda mayda maydırılgın çaçlarından, çiğ tartıp osmo koygun kaşlarından. Mayda mayda maydırılgın çaçlarından, çiğ tartıp osmo koygun kaşlarından. Hey, oy ay, özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi öptüdünüz. Özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi örtüdünüz. Örtüdünüz ay, örtüdünüz. Özgün aşından dap gelem dedin. Özgün susu gök çayından koyo gelgin. Özgün aşından dap gelem dedin. Özgün susu gök çayından koyo gelgin. Hey, oy ay, özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi öptüdünüz. Özgündük kız, özgöçüsüz, özgündük kız, yüreğimdi örtüdünüz. Örtüdünüz ay, örtüdünüz. Ömrümüzün bastıralım.